Үтүү хассырдынан күнді көрәчілер бит, саңа телевизионны сезонға кел, олар сәхерге хеқ беребетін сағалы бит. Санатабыт бігеге ағас эфир гүлелі бит. Түрдінікке отутағыз тоғуын сәттен өмергеріен, кепсет ебітігер кыттыған ұйытылар гытын берек қытын сөп. Же бұл бүгінгі береге мен ылжыттарбын кытта білгенлерекпен бағарабын. Ол күрдік Жокускай қораттағы пенсияға фондатын, салатын специалистра келен олар Галина Валентиновна Федорова, онна Лилия Петровна Сухамясова. Үті асырдына. Лилия Петровна егеттен бүгін сағалыққа бұл тын вопрос болдыға деп пенсионер жандарға фондаға үлеті. Онын болдағанда бұл оғылақ пенсионердар тоқтуақ қайын, қолыба сүлбе үз састырын туыла лек үйені әджер олардақ пенсионердарға әбі туақ надбавка ду туғара әбет берелдер туғына. Олны тоқтуақ бұд, онда болғанда туақ документар илденелін туғынан, онна қолыбыра қанна сайыбылыңа справка, қанны кәмге берелдерін туғына бағалысында өліғаты бияқы кепсәңірі. Үті асырдынан, өсетегіл, городское пенсионное управление специалистар келен олар бит. Бия дел бит управление утыр касда структурное подразделение бар. Онтон бидестре бия дел бит болар. Отдел перерасчета пенсииден. Олата пенсиянатан баран постон туамит итагас документнах эбетер тон стаж, зарплата курдук каттан ахтарга келелер. Онна те этилибитен курдук ого надбавка на иждивенцев тем бар, страховой пенсияны олар жоннорго. Ол онна боллағана, он ағыстырыр дере обыч туаққа туқтулар. Пенсияны талларыр, сразу документ ұттараларыр, свидетельство о рождении детей ағалалар. Ол онан сразу пенсиялергер оға он ағығыр дере надбавка берілер. Ол кәнеттен оға он ағыз сағын толла дағаны надбавката ұғылылар. Ол кәнеттен Үйраққа кейддағына, оға очына үйраққа кейддағына, орты элебетер үрдік анал үйрақтарға кейддақтарына надбавка берілер, пенсиялер салғы. Олаты кенлер болағына оны үйрақтарылтедіктен справка қалалар, заявление сұрыялар, оны оғаны оңағыз итен оларыларын туғынан әбі документтері қалалар. Қасылын айы болдыға үйренір. Оттан обычно туаққа үйрақтарылтелері қаяндағаны справкаларығар толыры туақтарын реквизиттарын сұрыяқтақтар, оға атын толыр көріяқтақтар. Онына қанлық біркәйінен қағаңыттан үйренерін қаянда құрылуақта. Онына бечәттері, онына руководитель, ректор, подпия, бечәтті барда бар бұлықтақ справкаға. Оны тағынан составе семьи алықтақтар, тоға детерген, оңаған аспыт оға түріппіт көрітіттен таққар дем болар, семейні кодексынан, ол ирдебілінен документтер оңғылалар, пенсионный фондаға. Олеген болағына қаяндағаны тұнда қастықтақтар, бұл оғаны итәхеделерін тұғына. Негінен әбиенік документтер нады болалар. Антын онына ол тоғынық ирдебілер бар болар ден болақтарына закон об образовании ден бар, үйрақтерлерін бәдерін законлары. Ол онына қаяндағаны қағаңыттан үйренелерін әбәхәт сұруяқтақтар, біріке әйін. Тоға детерген ол статус обучающего сиден болар, қаяндағаны хорақтар үйрақ заведениялары сүрібаттар, қағыңыттан үйренелерін, олем ола бияға қадары манық төптері ұтағын мен күрді болар, пенсионердері өйдәбеттер. Деңер болағаны үйрақ тәрілтелерін тұғылғар хоконырыр бәлерге жұрылы әдер. Қағыңыттан үйренекті. Олеген қаянда начало обучение бар болықта, үйрақ справка тігер. Оннатын бәғат отделгіт үлетті құлыбырасы қанды қайысқанын құлыбырары. Бұты бәғат делбіт сүрін қайысқаты етеп бітім күрдіқ қаттан ағар үлеті ден әлбәқ. Еті компенсационный выплатаға кәлелер. Еті тоғынан білген атын специалист әйіға кәпсия. Онна өті пенсия анаталларығар бі білі тоғар етағас документна ғанап бітеген болақтарына кәлелер. Онты сүрін үлеті ден индексация оңағылағына болар, білі сылайы әтерін тоқырдық. Сылайы пенсияны үдетәхін бар. Ол чәрчетінен сылға бірде қаяндағаны пенсия үрдір. Ол өлеті барды біға жыл бұтынан барар. Онна тоқ
Онна үлелі пенсионердар үрдәһеннәр эме бихигинен барар. Тоққа үлелилерін тоғынан біле пастрахымыз носым қассылайы августыйга болар. Олата тәрілті отчетынан кетбет ұзностарынан пенсияға үрдәһен барар. Сылайы ол үле бияға келер. Онтан атын үле ден хендер әлбақ боллады. Сурукка эппеттер киреллер бияға, тон суругунан обращениялар киреллер пенсионердар геннері. Ол онна бии эми эппеттибит пенсионердарга. Онна атын управлениялардан эми суруктар киреллер. Колыбра атын регионнардан әлбақ хурук кирер, биле стахык каттан подтверждайдағы нейін туғынан. Онна ме олоран әремет Эми үлегат көстүр буя турар. Бидде да тоқтабакка көстүр буяр. Кыйтылар элбэх бага болдактыр ди. Кыйтылар элбэх болдак. Онна отон ол справкалары көрдүр битер бихи терилтелерге таксабыт. Телефонунан эбетер суругунан ытабыт. Бу токанны өлелебиттерин барда хурулла хажар болар боллади справкаларга. Олейин Сеп, Лилия Петровна яхамактан болдун. Санатабыт биһиги ахасы фиргүлери биттирден 2 тутагыз 97 нөмерге эриен келен ыйтылахы кытын сеп. Билеген Галина Валентиновна ити хасырдан сөтүгү. Же эн бең үлен тугундан мемия бихига сырдатыккын багарабын. Колбара бу же агухан сахам толбут кихинди көрүү колбара ихин пенсионный фондаттан төлөбүр тугуна. Бара. Эби тугар көрүлдер болуктакты. Онна же бу агугантан таксыбыт хастах кыржагы ким багара көрүн септу холобра аймага көрөр болдан киняха эми ол качеттен берилдер ду эбетер олоктугара ки көрүктакту. Же бу тугана баалысты бехасында. Бу пенсионное управление фонда аттан биги карачылар битеристерде истәчләре битер тирәдәк битен багарабыт кыҗык бу маннык тугалак информация бар. Омайы хәйин билгән статистикадан тәһәдәгән пенсионный фонд билгәннәре Ихитнери үлетин ыпытындырдынан, омайы хәйин бу өңөнен тохнаатча, ата фактически алан кырдакканан кырасагыз. Олокка кирелик баглачу идек, диригник. Ата билер жан туттар жаны эскетин курук туханалларсы. Бу маннык буланын 116-ын 17-ын ден административный регламентын көрөлөр өңөлөр бу. Бу манна кирер аңардас агухан саһын аспытыра кихиден болбатах. Маннык өңөнө өстө туханактарын сөбастыкы группалахын белиттер. Дети инвалиди ден категория олат инвалид оголор. Оны таханан туханактарын сөб брастар комиссияларынан курук тура кихи көмөтүгер, көрөтүгер иститигер надыяр жон. Бу маннык өңөнө ити барахынан туханактарын баарар боллактарына кинер кыржагысын бээлерин поликлиникаларга тиелдер, онна кинерге врачебный комиссия оңоролларсы. Ол брас комиссиятын документинен үс брас подпистер, бечетин турорар, он каяндаганы нуждается в постоянном постороннем уходе ден суридагынан, бихи бу маннык өңөнө ол кыжагаска гарахка көрөбүт. Бу маннык көрүүнү оңоруктарын сөп каяндаганы үлелебетчен болуктак, ол бетер туакта тораттан качык доходы сок болуктактар, пенсионер болуу соктактар. Оскола оголора даганы көрөктөрүн сөп, оларын 14 сааттан үйе олар. Өскөтүн кене 14 сааттак боллаганын бетер 15 толалык боллаганын отдел опеки и попечительства ден терилтеттен управлениятан кинер көңүллак болуктактар. Сеп Валентиновна бияга телефон келбетиһи баалысты истеңере. Алло? Алло, то сурюктактар бит заявление торук тилерде сорук фурьяллар бит. Оны паспортда ханы тияктактыр, жанна тияктактыр бит. Алло. Алло. Итигитин үсі бірде хатылыққытто үшедігі хиллебеді? Bir итаманлык. Оны биягат кадар кылгасты мехас эсен бери хатыт. Эти документтер балдар дебиттер. Ол ого үрәккә килдәгәнә эти пересчет аңгыраларга. Үле очная келе заочная килдәгәнә ха. Онны ол тук эти документтер дигән жака сложный дәребит. Biz balana dokumenta balana diye kaçı ütüktahtık ebit oğullar butugar. Tüt bir kvitansiya ağlıqtaq bitecek. Onun kıyanda bir kvitansiya min familiyem otçısıvan bar buluqtaq fotoları ve o kendimi tolları bar buluqtaq. Onu canlı bir bakkalep tütte göste barana kaçı da mıçaydılar ebit. Bir kartuşkadan ütahatırlar neler ebit. Online ütürler ebit onkalara batta suya bolan kalır ebit. Onun canına daha eriden bitleri. Onu küçük bir nokta diyen. Onu size bir sıvakın örhanlar dağın. Tahuk killerde kadar нужно это
подтверждение хайдага сахалы подтверждение де. Ага, жара. Это документ бу. Он авастан толбут аспыт оголорго ирденер документ. Этилибитин курдук семейный кодексанан олоран оголор документтер бар да. Тоға детерген семейный кодекс 61 статьяда жолла хәдер. Он авастан толбут доробетер хачага хок ого. Тоқа төрөпүт көрүтүттен таксар ден. Ол ен каянданы эти тоғулур документтер бар болуктактар. Тоғы документтары төрөпүт, бу пенсиялар төрөпүт, сүрбө сахар дейри үйрөнө хәдер, очно үйрөнө хәдер оголоргар. Каянданы бу огону ийде хәдерин тугунан тоғы документтарын агалыктак. Сөп. Галина Валентиновна кепсетибитен салгакка. Ага. Антон. Бихи тоқтады, тоқтсын вопроска. Эскөтін брас комиссиятын, бұл манныгы көріқтарын, то есть бұл маннык өңіні көріні оңырықтарын сөпіте әттімде доқода соғжанлар, пенсионердар, бол батақтар, үләләбет болуқтақ, оскола оғылары көріқтарын сөп, 14 сағаттан үйе, 15-гер далы оға болағына дел опеки и попечительствотан көңілләқ болуқтақ, разрешение на легкий труд денсеп, оның тағынан кене төріп біте, свидетельство оға бұл свидетельствотын терапевтин тухунан тугутун агалан тами согласие суруйуктах. Жакчы мен бу кыра огом бу маннык жагыс кехине көрөргөр көңүл беребинден. Эти бартами хоконнан нерденилер документтер. Онтон 15 сааттан үйе оголор, оны таханын студенттер, аңардас оскола оны үйрак справкатынан көрөр бараптактар. Үйрак справкатыгар эрдените ден буны Лилия Петровна кепсебитин курдук эми справка берилибит күнә нөмере ога ата сола төрөбүк күнә каннык үйракка кирбиде каннык биргәһенен каннык нөмеренен ден оны метети или батахна бечәтә мионлык эрденелләрсе. Бу маннык заявлениены сурьярга көрдөрөр кихи, онны көрәчи кихи пенсионный фонга кен келехтәхтер. Ан маңнайгытын анатар боллахтарынан тога дейдәккә бихикиннәртәне заявление лабыт. Жакчы мен бу кихини көрәбинден, онна мен сөбүләһебин бу кихини көрөрүгәрден. Сеп Өскөтөн отон били бастыкы группалагын билеттер, 10 сааттан таксыбы жоннорген пенсионный управление билбейлер келелерин син бир аргаталарсы, олихин боллаганын били нотариус довериеннахынан келелере эми көңүлленер. Это закон быхытынан. Же бүгүн келен кепсебик кетигер тухалах кепсети булбутугар хейка хүлдәгән мактанабыт, үлега тегесе тигине багарабыт, билеген күндүкөрәчләр кылгас реклама токтубут, онта каяндан көрсөк бит. Кел олар сәһәргәһих биргене көреләргәт. Бүген 6-нчы ай аксыз көне Саха телевидениеда тәрүттәмет бастыкы эфиргә таксыбыт көне булалар. Онан бу бүгенге бери битегәр биһиге өрсилләргә олактырын анабыт, берниләхтә күдәләбет үле бетерәннәре, биһи коллегалар бит үерен көтән же бу кәпсәре ипсәре сәһәргәре оларалар, онан да күндүк рәтчеләр булган талакты буларын бәягы җоңгытын көрәңгет юрбик булактакыт. Онан буллагына ан бастан билден турар. Бу кел олар сәһәргәһих бери бастакы аптара, ытачыта, биһиги истигнек саныр кихибет Елена Степановна Миронова булар. Онан кенене мекылгастык саныкпытын нада. Мен буллагына бу үсселлагыта Елена Степановнаның бу студияга саңа студияга таксан турардакпын, хүддәгән долгуян кинелер бирге таксыбыппыт кине хәдәре профессионал буларына ха билдерәтә мен долгуян халлакпыны кине җәй байтык иле улан ыпытын бу бар күрдек әйдибен, онна җа бирилер кинеләртен әбәһәт әриен сүбәтен аматын ылбыт җаллах киһинән агынабын. Сөп онын буллаганда җа баһалыста Елена Степановна тугынан кылгастык бәягы санагатын этән баран, Евдокия Ивановна Акимова, җөркем Ионовна Акимова, өркем саңа Саха телевидениетігер редакторының Лелебит, Россия, журналистерин союғын чилиені бағалысты. Телевиденияға келер бір, Елена Степановна әме үлелі хиджер еді. Мен болағына 1969 жыллаққа балағына егер кәлбетім, кені бола мұз туақ құлын тұтарға кәлбет еді. Кені болағына үтчәті редакциятын салайын үлелі хиджер еді. Ол просто тоқтыр шөйдер эдер жандар. Яны болағына экономика редакцията, тыға хайстытына редакцията еронно старший редакторынан Алевтина Константиновна Татарина бөлелері. Оны бола бары бір қосқолары бұд. Тоқпыт территория бұл кіра болды, адейті бұл кіра урукку телевидение редакциялары
İkisi təskə bağlar etə, olanla bir qosko var olar abut. Eder çat redaksiyata onun ekonomika. Behüs bitkineler üstler. Lena Stepanovna onu Allah просто идеята дибин ден элбек баллады. Оны өргөдүлү ол сылтаныла, 6-10 сылтаныла беги bu sütten barır dedi bir gülelen kelbek bit. Ol ülelen edeyim buludu. Doğurduhan. Ona kini sübeti namatınılan, kini kömmetünen ülelen keldak bitti. Ona toqputun ülebitin igen baratın görür ete. Doktor, men bula sonunlarga üleliyid ber baratın görür, olaq baratın. Siriye görür, onu bula tuğamaz. Sürdağap betineste. Onu bula tuğtiyde bula diyen kuttanağın negin. Onu bula horavarça, конечно, замечаниялақ. Kini suyha ettin, suyha tutundun, etinne manlık eti yakına da etediyen olaq kuruk billere tuğtu yörete hiccer ete. Onu olaq hiccerin tuqqarı, olağın ustatın tuqqarı, kuruk bihini salaya hiccer ete. Olihim bu yıl bu, kini barbıtın kendine bihine has uqtatı büt. Onu bula da ol, üle bitere bulu dotta olaq bıtın barıda hibesi tak bolladı. Doğba eder haskıt, altıhan haskıt kendiler. Allah prosta ona bırahannik bollun, üyeribik, kötüybük, komaltabut, barıta kini sanlıgar. Sügüller bolladı. İnneğinden bolalak buyul naha soğuktatı bit. Svetlana Semyonovna Sokolova kini bir gün geliyek bol buta dağına biller bir içinden kelbete. İnneğinden bollana Allah behigi yüz bolamıt, Allah araksız pat doğurdu eti bit. İnneğinden naha soğuktatı bit. Sep? Otta ben beğen bollana oldu magnaytı xahasını redaksiyater kelbitim. Onu bollana ol bir gölelir jonlarım barı naha toxtar ayımnılaq jonlar barı onu mana hatırlar, onu mana bileller. O televizyonda hanga 6-10 yıllaq bolla hanga bolladı. İnneğinden bollana bilellerim barıdın kepsiller. Kine operatörlerim emeği üreterler. Ulağı on bağa içime dağını manlık soğa hıcallar. Asibiciline fırıyor diyen. Toqpup bollana. Hürdağ yaxınlaq, bulaqtağın Hürdağ yaxınlaq. Anı turan bolla magnetofon emeği ulağın dolağın. Böyle onu huriyağın kartıskanı turu orangınca bile hangarar kurduğun orağın. Çoğutu naha çoğu kemler aspıttara. Vallahi bollana bu televizyonunu men beğen diyem kurduk hanı üretim. Manna olarım ula apıttara kine de gelen köröller ete. Bilgin de sanırlar onu vallana. Kanna kine körör ete giden şenlerim daha soğurlar. Onu vallana kineni urut beri verkeleyen ıtallar. Plyonka tohtavatın bıstıvatın ingen diye. Çoğunla to kine plyonka bitingin olağa yak. Bu eder bilgin dağını bu Semyonovich kamera kendi yattırar. Kinlere mi Allah ikili üstüre minüten ustallar. Bitti. Onun üreni baratın uğrollar. Bir yerin bollağın Allah çastaq. Anlık. Onu tüy onu manı toxtarı killere tıl etəkçiləri, sama diyetilne hengince bara. Kıtağına Osloviya'a ölelen kelbitcan bollaq. Kıtağına Osloviya'a ölelen kelbipit olgunan baran onu kuhağın manlı kuhağın dir Allah kığım soğuk. Onu olsağını küçük bara ederçi onu bir ulağın hamandı. Amanda, onu bollana barı bollana beye bitim bile bit üçüveydi ağayak pop bolladı. İnneğinden bollana Allah üyerek öte. Onu kolehin taharılaq ölelek bollaq kıçı. Onu hasır da yolak prosta üyeren köten kelağın. Jamaqtan yaqaybdaki yonamna anı linişna. Boltuğunda bahalısda git. En sanağını mestik bitim baqarabıt. İti bar soğuk administrator but. Administrator Aha, kendini batı camıt kanlı operator bir ağın indiyeni itallaha but. Televizyonyaga. Onu bulana benim naha baqaran turan kelbitim onu помрештен бар ете. Помощник режиссера ете. Картскалары инкаддере. Олонна келен үлеләбитим. Onu үлеләм баран келен bu оператор олаттарга администраторынан үлеләбитим. Чөйем тақыры onu үлелебим, манна үлелебим. Хама битеге пенсия тақыр бір хозяйственник болан қалбыты. Өсі қасыда бұтын үлеләбіті. Олтынан баран химбир жа уружа мутун баратын кірен астаған дейбат. Ким месте оны пустой қалбыт хиригер. Фильмотекаға үлелі хиде бұтым. Эти бастан биһиге фильмотеканы терьер битер материал бут барта
Külüderge hıllahıtarın onu komuyan alamı bir koska killeren arkı pangaran. Acakay ondan mi hin taharlaktı külelebitin bıhılla. Da kelin iti satılan altımın ahamramın pensiya vardağımdı. Yürek öte barbitim, потому что рядом олорабым манна. Bu iki siyem kırdık hanımın televizyonunu. Kergenim de naha bilir, oğullarım da kanı mannola apıttara var. Ondan böyle elenelin bihige, elene canı bartın paylaşkalar, kini ipit oğullar acakayl baktır manna. Kim de onu tuğdu huağa. Barda rukovodящийga oğullar kini ipit oğullara. Nina Prokopyevna, Дарья Павловна, эми күрдүк вакын үлехтер бары. Ити Елена Степановна кыргыттара бартын бәтин оғларын көрбіт кыргыттара. Онтан бихи пенсия тақып біткенне аны хетте жақталар дәқпен қайдары ходжыта пенсионерге кыжыбып біткенне аны кені бихтіні қолбар хылға бірді отчет аңыттарар. Onu uçaratından kinyaqa Erge hanga jıl kössün. erge hanga jıl kössebit. Olanda kelen uçaratından bu yıl nyaka bu yıl enyaka diyem bolar. Onda hamay biteyik hılga Elena Stepanovna uçaratı bol batata oknan baran kinette. Kim minağı homini en tol butum ona sahran bardım. Barım yaka kelat kırgıttar dedi. Biteyik hıl bıdıgar. Aray kelli bit kinyaka naha şey kina asçı düşüyor kazayka. Onu turan aray ostolbutun haşedik servirovkalamıt ona angeloçıkları vurbudu. O gibi hürü kötü bir angeloçıkları turallarda. Kadar here bir kırdık, o yıl barar kırdık onunla bu. Migin hanı hıcın angel kırdık, hanan debit kırdık. O statüyetkaları min bilinge dıl bu katın ıskaparlarından turar. Сөп, аны Ленишин хачуды кәпсәйтін, аны Зоя Дмитриевнаны Федулованы кене санатын істек қайын. Мен телевидение хәтті bir сыллаққа кәлбетім, ана Ради Семенович Шепелев ден председатель оларары тәкенемеген сақалы маш бюроға кейбетім баста. Онна хин ванча хылы бітім, онтан болағына 4 сылваны кәсірдабытым. Онтан хамай поселение болағына секретарь Алексеевна секретарінің білілерімі дем балағынетінен урай бітім. Онна болла мен хамай бұл олықпар хамай ичуй сылларым дейбін телевидение әләбіппін. Бихи болла машинискалыр тапына бірді маннык түйелті болла. Ким касыгын, ким это касыгын боллағына миринайттен бияға якускайға тоқтан астаду или бұға астаду деп бейтіне мейгін түбінлері оңыру қанюттан ораны қапты. Жек әлбетім туақта маш бүрі нючалғы кені мен кейін майы дем бар еді. Мен бола ағалғы маш бүріға мейгін ағал бұтты бана диктардар, диен режиссердар, диен же түбі олған тойын те қаптан әрі өкелен. Жеңінен білген хана атақы олған туақта хуақ, әбіт. Оттан кассирді үлжен болағаны бейі өйге үшті қамнығы берер дейді. Аванса, получка оны гонорар дейін. Ой ол гонорары доғап, жақас білдік еға ройван айы туақта оларағын. Почта бараңын карточка. Билигинен. Ой, ла хайдал баа гитар эдибите. Бартелинден анан. Сеп Зоя Дмитриевна кәпсәбе кереме мактал болдун. Билеме бит улы ганихер Семен Семенович Васильев жабы НВК лохама тутак кебетегер тыл берекпен багарабын бахалысты Семен Семенович бастан камераның кимес тубуккун өйдүгүн до. Бахалысты калячылар битегер бең санагын кайда хулалай беккен. Кәпсәбе. Мен оператор бүгүтнен өйләбетим бакшыратта. Мен алтын жеттелакка үйрәнә һәҗәммен. Градостроительство сырденге ассистентна дибутым, камераны онутуп бутум. Онан негенен ол сайын 11 көрөтө керип бит. Онтон хроника галам брамын, онтон хеттон алталла кыдылы хроника өлөбүтүм. Хеттон. Онтон бу туакка телевидениеге хангар бутум. Пётр Кириллович Конкин кине
редакция. Кине производствотын халачыта да. Оны көрдөн бактабытын бия келдебиде. Оны туак хроникага эки оператор тутан эме туагата. Катчылары китпедин кенник манне олин. Тен йөрүнү тэмэнде келбитим кайык муну. Никандыр хамаптын бастага бердерден араксы өппөт. Оннук Билеген жака жок туураттын кырдыкпын ха үйребен курук үлели хамсы жаган билеген даганы элбек кинега үлелебит оператор боллаган ди. Эйген кытта ылдыларга алтыс пупун хай дүйбүн ха жөт үлелебит бит. Же бу ылжытар бытыгар баргытыгар мактанабын билеген күндүкөрөчүлөр реклама токтубут онтон кепсетибитин салгыйкпыт. Кел олар сәһәргәһиек берине көрәләргәт көндә көрәчләр бит. Җевро телевидениягә пленканы сыгыран картиналары улбара танган оңралдар бит боллагына билеген олакпыт күннәтә сайдан һәр инновацион технологиялар үләбитигәр кирен һәлләр. Же бу сенем келлеген рубрика битигәр бүген бихәкә Саха национальный көрділер хитимдер компания информационный технология салатын салаятчыта Нюргун Черемкин ылжыттыр. Үті хасырданан, жеде бағалысты бейі көрәтшілер күтігер же бұл технологиян тұғынан, программан тұғынан сихили кәпсәрі. Бұл Авидден программаны аспытылға 2016 атылыс папыт. Ол программа специальной телевизионной бериге оғыстуыт программа. Ол қолы бұр бұл білін күдірім. Бұл база данлық бар. Ол бұл мана көрді қотылан барта тоқ бери барта бейген амынна бар. Оны қолы бұр бұл алықмас передачалары бар. Мана қолы бұр кім корреспондент баран устар бола материалларын. Оны мана бұл исходный материалы барта мана кәлер. Бұл мана өлің. Манда кендер просмотр дулар. Бұл қолы бұр ленские столбы баран устуыттара. Оны рабочий процесстара бұл централ дем папкаға барар. Отчығыны бұл аты саңа программаға бараты бір сетімге? Bir сетімге. Бартын қайылар. Мана рабочий ту создавайдылар. Секвенция денаттанар. Үләғет бағам хинчап жир болдағы дейді жоғы? Ага, мана қолы бар. Білген бұл үләлән үләғет дейді? Бұл программаны. Жері? Қолы бар бұл рабочий местен создавайдылар. Ленские столбы денаттығым. Оны бұл обратный исходный материалға баралар. Бұл урут, жанар устам баран пленканы краян клейдан баран оғыртылар передачаны. Мана ол же принцип, только барта цифровой варианте. Оны бұл отснятый материал тоқ күдік барар. Итак, бәтінен пленка күдік барар. Оны кинер мана просмотрдан баран кадрдарын болан баран начало меткатын тураралар. Оны конеген маннык. Оны общий тоқа передача пленкатығар барағалар. Архив барада чоны тиннет өмілдер да? Тиннет үгіндер, Мантан бартын склейкадан бартын оғыралар. Ол кентен общий монтажка барар. Общий монтажка беха 5 монтажный станция бар, медиакомпозер ден аттанар. Онна уже бұл мана қолбыр мәне кадрдары тураралар бұл арас-арас материалтан. Анара 5 станцияға атқайылар. Тяжелые эффекторы инты уралар, титрдары уралар, плашканы инты переходдары бартын анны уралар. Ол кентен ұйталар. Эфирге әбетер тоққа бұл қолыбыр АСБ-ден бар, аппаратно-студийный блок, студияға тоқ сюжет күдік кәлеғын әп. Или же бұл Skylарка барар, эфирный серверге, передача күдік уже полный барар. Ол кентен аттан бұл ағыр бұд секвенцияны манан қиылар, опистылар, толаралар данинайдарын қолыбыр бұл тоқ ден передачаны қаған ұғылы бұтай, қаған эфирге тағас бұтын, тоқ темалағы, қаныгы жанрдағы, бартын талан барын әпеттілдер. Оны маңда көсе метканы туроралар, қолы бар маңда ғоры ден уралар. Информацияты барта тақсан кәлер де? Информацияты барта таққан кәлер. Антон архивка ұтақтарына бұл метканан бартын бұларға түрген болар. Ол бұғығар архив дебеке дере маңна әрге архив бұт әме бар. Тоқ бар пленканы 60-х годов баллар. Уже баллар? Баллар, ага. Көрек бетірі?
программаға уже келдірбек кетті. Ага, бұл холобор. Маннык бар. Наға чуйді. Ага. Дегеге әдердерге холобыра үлелерге наға чуйді. Ага, бұл. 6 жыллақ запись идем. Сөп жөніргін бігеге студия бұдыр кәлен бүгін сырдаппы кәрейіқі мақтал болдың. Өсі дағыны бұл студияға ең көйті әбет кәлен кәпсі тұрар үләғын. Онан же күнді күрәтшілер бігеге бұл үлі бетәрәндері бігеге студия бұдыр кәлен олар олар. Білеген бігеге мұлчалы тылынан кәпсәті еқпет. Ол күрді бігеге студия бұдыр Зинаида Михайловна Данилова. Отличник культуры России, Республики Саха-Якутия. Долгие годы работала звукорежиссером. И я хочу ей дать слово. Пожалуйста, расскажите, как вы и с кем вы работали. Спасибо большое. Как приятно окунуться в те далекие 60-е годы. Это постоянный поиск и новое оправдать и найти что-то дальше. Что дальше? 62-й год, Новый год. Студия забита досками. Стекла нет. Но пришел министр связи Дудкин Петр Иванович и поздравил нас с первым выходом в эфир. А что это за выход был? 62-й на 63-й. Это был просто кинофильм, который выдавал киномеханик Лёва Пнёв, а звук выдавала я, Данилова. Это вот ваши фотографии молодости, да? Да, это уже позже открыли студию. Два оператора. Фищулин и Попов, да. И самый первый огонек, который... Новогодний огонек. Да. Ой, какая историческая фотография. Да. Самый первый огонек. Здесь присутствуют все. И Розинская, и наша Лыткина, и многие-многие другие. Да. Ой, спасибо. Так, и вот еще две фотографии, Да. пожалуйста. Это вот Пищулин и я выдавали первые телевизионные передачи. Но были первые художники. Один из них Данилов Владимир Васильевич, который оформил первую передачу, которую повез главный художник Филиппов, Федоров Афанасий, повез в Москву с титрами, озвученную, показали самый первый показ телевизионной нашей работы в Москве. И что вы думаете? По окончанию этой передачи все титры расхватали. А почему? Да потому что экзотика и высокое качество подачи художественной. Вот это была первая передача, увезенная в Москву главным режиссером. Как приятно нашим. слышать такие слова. Да. Так что самые лучшие воспоминания всех этих лет, 60-х годов, потому что мы работали не за зарплату, а за поиск творчества. Каждый день нужно было кого-то удивить. И чтобы это приняли, и чтобы пошло это дальше. И оно пошло. Оно пошло. Да. Семидесятникам оно перешло. И семидесятники качество подняли выше. Да. А мы пошли в новый дом радио открылся. Новый дом. Да. Это оркестр, хор и прочие музыканты. И вот семидесятник рядом сидит, товарищ. Он сам все расскажет. Да. Спасибо, Зинаида Михайловна. Владислав Всеволодович Бочковский. Человек-легенда, почетный полярник Российской Федерации. С 67 по
2007 год, телевидение, на телевидении кинооператор высшей категории, автор, режиссер, оператор более 70 фильмов. 15 лет сотрудник программы «Время и вести». Впервые в мире прошел на парусной спортивной яхте весь Северный морской путь. Имеет медали за воинскую доблесть, патриот России, разные казачьи кресты, медали. Ну, просто человек-легенда, это точно. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Конечно, вспомнить, когда я пришел на телевидение, это было в 1967 году, 3 августа, я помню прекрасно. Был осветителем вначале, потихоньку рос, потом армия, проблемы с Китаем были тогда. В 1969 году я служил на заставе, старшиной. Ну, а потом вернулся обратно сюда, на телевидение. И мне говорят, если хочешь работать, езжай на сенокос. Поехал на сенокос. Прекрасно отдохнул там, на сенокосе поработал. Ну и вот стал, в общем-то, уже более профессионально заниматься. Вот хочу показать вам, вот, с чего начиналось телевидение. Вот это, Ух ты! вот эта камера Admira Electric. Она, конечно, не с телевидения, это мне подарили. Вот с таких мы начинали. Пленка сюда заряжалась всего на 3 минуты. Вы можете представить? Сейчас это бесконечно можно снимать. А всего 3 минуты. Каждый раз надо было перезаряжать и снимать. Это вот в 60-е, 70-е годы, да? Это в 70-е Работали годы, такой да. камерой. 60-е. Ой, хорошо, возьмите операторы, пусть посмотрят наша молодежь. Она, кстати, рабочая камера. У меня много разных камер. Когда на программу «Время» работал, мне прислали кинокамеру «Рефлекс». Это вообще супер камера. Очень дорогая. Тоже у меня в рабочем состоянии, никто меня не востребовал. Так это все, это корреспондентский пункт здесь развалился, так у меня это все осталось. И вторая камера еще, «Эклер», французская, которой Кусто снимал свои знаменитые фильмы. Тоже у меня лежит. Хочу их где-то выставить, показать всему народу, потому что в Якутске таких больше нет. Ну, конечно, самое приятное впечатление у меня сложились от работы здесь. Я просто был в восторге. У нас была прекрасная киногруппа. Когда я пришел, руководил Сорокин. Были у нас Валерий Иванович Забоев, Вахромеев Геннадий, Забоев Валерий Иванович. Конечно, я никогда этих своих друзей не забуду. Ну и что я хочу сказать еще. Интересные были вещи, вот, допустим, связанные с БАМом. Мы с Сергеем Барановым поехали туда в 1974 году, самые первые. Сразу после высадки десанта «Московский комсомолец» на станцию Беленькая. Вот на этой станции Беленькой, как мы на нее добирались, это было вообще нечто. С Алдана на самолете, а потом на грузовике с деревянной кабиной на МАЗе ехали до Тынды, а там 15 километров с аппаратурой. По болоту всякой разной шли пешком туда, на эту станцию Беленькую. И, конечно, впечатление, будь здоров. Зато вот. Конечно, это запомнилось запомнили навсегда. на всю жизнь, да? Интересный был момент с телевышкой. Вот, допустим, первую вышку я еще был школьником, снимал ее на фото, как ее поднимали. Ее поднимали лебедками, потом тракторами не смыли лебедками поднять. Ну, подняли. А эту вышку я снимал с самого начала и до конца. Есть у меня прекрасная фотография, которая... Ütühässerdanan күнді көрәчілер бет, саха телевидениятын бетеләнлері үтөкәннәк сыңылаңа төһәді олардалар, кенлер білген дағыны ыллы, тоя, көқтәк олақтақтар. Ол күрдік Александра Петровна Ушнецкая, Саха Республикатын культуратын тойгуна 1976 сыллақтан хорга көқтәктік кыттар, телевидение, онна радиоға өрсіллар көлелі әбіті, онна Вера Петровна Захарова, Саха Республикатын өтелер, үлхейті 39 сыл
радиоға музыкальный редакторынан үлеләбіді. Бұйыл бұл кенелер арчы жетін егер үлелейлер әме ансамблға далбар хотунға да ылылдар, хорға да сылжаллар, жарықтаналар. Кенелері жарықтыр бұқа бары біляғет бейге бері бетігер әлбәқті күтті бұттара. Раисы Накентьевна Винокурова, Саха Республикатын культуратын, онна өре ғаретін тойгуна, онна бұл студияға көрсөк бүт, бері бүт түмегер баяңы доғылыр Саха Республикатын культуратын тойгунын Михаил Степанович Павловы. Онтон білеген же бұл Вера Петровна әйеқа тыл берекпін бағарабын, же қайда құлелен қамсан кәлбек кеттіғына бағалысты. Мен олақ құрақ, мен қағалас ұрыққыта Аммар ойының Амай өк нәхелеге чөмәй кізіттаттыр жақпын. Оны олақтыру ол ұрының музыканы білбәк кейі болламды. Онта қайдарыттың сколыны битерен, хапқоскен өлән барым музыканы училища кептін бақаны діленетігер. Та испәрін бір ұрыған Аллах боллары қайдары бұл ұрыялық болбық кейдемін. Онын өдесі Шепелова кейдемін төртсіл өремітім. Ол өремітім кәне мейін манна бұл арадия жетігер Февронил Ксевна Байышева қорығар сиетен ағалбыты. Онын кейдемін бұл қорға төртсіл өләбіті. Антон же музыкальный редакцияға редактор надо ден Светлана Прокофьевна Нестроева кәлен кейі көрді қорттан. Аны Февронил Ксевнече ән үлелі баранген, ән үлелі яқын сөптемейін оны үйіппіді. Енеген антон ұта барамын бұл музыкальный редакцияға бастан. Фонданы қаңатар музыкальный редактор ден үлеләбітім бұл жинейді мехаманын 10 сылы бұға студияға запись көлеләбіп біт. Анытты бей ол бұланының театр артисттарын, самадетіннестері, мелодистері, егінде бұны бәйбі қорбұтын, үрәхеттер бұтын данды запистан, бұл біліңе көмес фонда бұтын қаңатыға үлеләдік бітті. Олон той біліңе дұл бұл үрілі ғытыра, бұл біліңе дұл жанлар істі ғылдар толме үшөй бұллады ке, бейілі өт күмек әстер бұллады. Онтан онны үлелі ерет тақпынан музыкальный редакцияға редактор нады денір, бұл Николай Маркович Жиловсов кәлінде мүйген редактор бұғытынан ол редакцияға өңір бұты. Онна барымын өттім, мен бұл жаға қадылы тұлынан редактор бұғытын әләбітім. Ол хағанатты бейі олақан бәрі партиордары сөге-сөге командировкаға, ол жол ұстарынан еген наға қалжар әтебейт, араны конкурстарын баратын сырдатар әтебейт. Онытты бұғақан мен өгес ол ұстарын егінен кәрейдағым дей. Онытты мен олақпарыны олақан оролыта ойнабы жанты Николай Маркович Жиловсов, Февронил Ксевна Байышева, оларды бары мен олақпарыны халыған сабыды олақтар, олысы тәктігір сүгірер жандарым. Онытты үлеләмін бәйім аргыстемін олығын передашылаты музыканы авторскай. Онытты бұл тоқ бары ғыттыры, артистары, олықтыры үлелерін туғынан соруян тәпсейді болыр әдемет. Оны кәчік тағаны ұры аргыстақ болаңғыд наға әдер кәлімнәққы, дәйгені көрі күрдіқпін наға үйелебен. Онына қаяқтық та болар, біле аптақ ұлбай чағын әлі хеджен әйін күрдіқы, пұратық та болар. Алтыған аступын күрік, сұрдық байдық, қылас байдық санайды. Тол бәйім үлелерім тағынан бұл үллән кәммәр емеже. Олық ұрыға ансамбларға хәджірбін ұрап батаған. Ол күрдік училища үріне хәджен амастан бе сарыл ден ұры ансамблы, үмкі ансамблы тәрілі біте. Оннан лабып бүт, онда бейіні Виктор Яковлевич бітейсін, салай біта мен аға шөй білілі қарместір. Ол кәнеттен бола сайсыр ансамблға лабып бүт, Раиса Накентьевна Сиркучев, онны халай біта. Онны бес сылы ләмірін бәйбіт, оны арчы жайта халы бітігір. Онны жеті далбар ұры ансамблы бол бұт. Он тойбі бұйыл 15 сылын туалар. Онын тойбі народная атылан білген үші бәті ұлы хеджабыт. Онтан ол бары жа, онтан сеттеремет аны бұл арчыға баратын чараң ансамблары кітті, өрігі ансамблары кітті хамыт аны. Әме арчы қоры жеміз жа тәрілден үледі хеджабыт. Токара да болар бәйбіт үмес етігілерді ақпет. Бұлырын Санкт-Петербурга барамыт, поющий мир ден российской, всемирный конкурска кіттамыт, әме лауреат болан кәлбіппей, суарбутына. Международный конкурска. Быйыл бола аяқ пунктатын едейлер асты дейқіп. Хабаровской корыққа барамыт әме конкурска кіттамыт әме екіз лауреат болан кәлді бит. Наға чүгейтті, әғілдәлейбін. Onun үләбіт кірі мүкті аттан бар астына бұд, онан бары ұлды той. Әсі дағаны ая тұтуққыт болаға. Оттан көк барынан доробия бар болаға. Александра Петровна бағалысты жа әнсанағын істеққа, әйдіқ үлеләбіткенен. Мен музыкальное училищені бітірен бірамын 7-16 жыллаққа. Бұл радио, онна телевидение, профессиональный хоругар, Феврония Алексеевна Байышева көрдік. Сақа жақталарыттан бастықы профессиональный хоровой дирижер өрәқтәқ
кинеха үләгә килбеппенен олох наха кен туттабын. Ол хагында боллана олох кыджык биллилах багай рыхыттар ыллылар этем мен онна бары хуа хүлбе бир эре хаста хатим эбедер кехикелләгәмде. Көрәмен аны биле тоха көрәр җаннарым манны үләли хиҗәр бәбин кыттөләләр боллылар. Аны Федор Лаванов, Алена Семеновна Политова, Александр Алексеев, Сыллырова курдук. Онна боллана Саха жона кен туттырдым. Саха жона кен туттырыры хаттарын кытта мен Аллахар болдум. Аны манна бу радионан эме истер, телевизорунан көрөр ыры хаттарбын кытта теңге Аллахар болдум. Ол меха Аллах наха чүгей. Улахан школаны бу радио телевидение үләди керен барамын самай жоллах олоғым кемнерим диханыбын. Манна боллана хүрдә хырыхыт корга Хүрдә хырыхыт Александра Скрябина курдук, Наталья Москвина, Надежда Чунаевская, Рудольф Егорович Кононов, Валерий Кривогорницын курдук Коластах, Келин боллана Раиса Захарова, Анастасия Готовсева, Лариса Постникова, биттен бир эдер рыхыттар, бары рыхыттар били оны бу ровно хүлбәһил болла хорыһыллы бута. Радио телевидение хайдахта курдук 2 улахан бае симфонический оркестр Галина Михайловна Кривошапка теребит оркестра симфонический оркестра. Онна бу наха улахан оксу, онна бу Феврония Алексеевна бу серихилләргә терелебет хор оркестр ыллары бияка хүлдә холга гырлахтык килде. Ровно бу хыллы бута хүлбәһил болла. Оны болла бу быйыл жахаңа хор тергендер олох мен үйрәбин көтөбин агай. Чакчы даны бу саха мелодистларын, композиторларын олох специальный хор сырдатын надо диханыбын. Оны то бу тордаты самай ол хоровое искусство легендата диханада бастыкы Феврония Алексеевна бихеккә битеттен тората улахан сүтүк диханыбын. Лёнинне ровно кине тухнан кинигене тахаттар биттара онно бу тохтехпени бу пенсия таккан барамын арчы диете хаңа терелдитигер Надежда Семеновна ол хагана директорынан олар арте Толбонова ол кергене мехаре эрьер Александра кыргыттарга неже барчы хенен хаңа ансамбл тереллер Раиса Иннокентьевна Винокурова терьер онна мен олорунда ыры кутта жоннор онна бараңы тылла хиндем болла. Оны мен болла юриннен болла ди. О бу манна болла ана бу оронна кыжы бу Фера Петровна Петин курдук 15 жыл быйыл болар. Оны белетехтак бит. Онна бу манна онна бу 5 жыл болан эрер. Эме бу арчы хинен хор терелди бите. Бу хорга бу профессиональный хоровой рыхт ки билим бин бу 15 жыл болла. Раиса Иннокентьевна Винокурова, онна Салаитынан кини курдук билингәнгә үләди хиҗаллар оглары ите хиҗаллар, онна Михаил Степанович Павлов курдук уже үле хиҗаннар бар боланнар бу саха культуратын өйдүр боланнар көҗөк тохта улахан кепекете хобия хабылин үләли хиҗаллар бу хатыртаты көҗөк бараммат бары ыры коттак бинде ыры кот бинде бары бутын түмер оны бу матугеннән түһәнәм туханамын бу хор билингәнгә Аллаһ хиҗар җаммын Аллаһ мактанабын эше даны Аллаһнар тойдуннар эше даны дробай сиҗаннар сахаларын культуратын ырытын бу хоровой хобанна хоровой бакалны тохтыры Чыдырымда ияқа мақтал болдың, істен кепсәңі теген білеген же бұл беребет түбектен иннене Макар Қаратылларғар, Маржырков музыкатығар, арчы хорын толарутығар, Харимейстер Раиса Иннокентьевна Винокурова, баяңы доғы оллур Михаил Павлов, колхозтақтар ырыларын істеғін. Бұқа бары. Анығыз кеферге кәрсеуі қадері.